angithi sikhuluma ngo-Big 5. Yeah. Kusho ukuthi kahle kahle i-Big 5 uzolithola lino-S5. Yena ama-Big 5 wamzokwana. Yibo abanikazi. I-Big 5 aliphakame. I-Big 5 liyaphikisa. Uzwe ngesi-Big 5 uma sehlele kanje sethi ozange for a cut. And semele any action ezoyenzeka la. Othi 28 othi linyathela abantu ekapa abantu ngekomishi, othi 26 othi likapa abantu ngekomishi asifuna ukwazi. Uzokhipha isikhali sengama Big 5 esikhona mhlambe 26 kwazi 20 so linyathela la 26. Yabo. Nali 28 ligwazi 26 lapha. Angeke ukuthi nali 20 ligwazi 26. So linyathela la 28. Eneze phuma eminye imese lapha. Sebanyathela. Kuyoda asikhere speech thina. Into sengafuni i1. Ngachithe igazi ejele. Ejele nge-enemy number 1. Kuyo ukuthi ejele I'm a life saver. I'm a enemy number 1. Uzoba Big 5 oyisam danger ichashaza umabona bolawa empathe emdaka. Baqaza ukuthini ukuzwe ukuthi ngipoison ngidefender yonke into kuzwe ayikho into bangayenza ngikhona ene iphoyisa ikhona indlela ukuthi iphoyisa ngilishaye manje ngilibona ukuthi liyabheda ke manje isi-Big 5 sisho njalo ngilishaye malibhede iphoyisa azethe rak never fall and kuyadependa ukuthi le phoyisa njengoba ngizoliphakamisela esandla inovolo ithini and i-defend yoba kuphi ngokuthi manje sengelwa manje namaphoyisa ke manje ngokuthi alekho iphoyisa elizovuma ukuthi wena ungibhantiti njengoba ngiyi-Big 5 engishayele enye iphoyisa lokushaya kwami lela phoyisa ngiyazi lapha amadonki piri nokufa ngafa mara anginankinga ngizabe ngishayela umsebenzi wase-Big 5 and ukulishaya kwapho iphoyisa ukulishaya kwalo kuyazi ukuyobhamuka amashashaza amaningi and le nto ngikhulumisa sizathu sokuthi kwamanje phela idemocracy le uma uzothi wena ngamhlanje ushaya umthetho uyaphetha usho umthetho ngedemocracy angithi mina nganendlela ngazi ngakhona ukuthi umthetho njengoba ama-28 ngiyathola shaya umthetho ejelo nama-26 uloko bayicula le ngoma ukuthi umthetho bawushayiswa amabhulu angithi apartheid iphelile waba sashaya umthetho namhlanje ngokuthi mina ngishaya umthetho ngi-Big 5 I'm a life saver Hotman ngithi ungitshele lezi impi ezihlukene la kunezimpi uthola nanga umuntu bamjuda nalokomishi amakhumula iBlumas isidwayid akapela umuntu bamnikele irank yakhe kunokuphakama batamulungisa inkinga zakho kuneho mangikhuluma ngamaho ama-general fight mangikhuluma mangikhuluma nge-general fight ngikhuluma ngama-fight yazi ukuthi lapha imiphefumulo yabantu iyoluzeka 2 or 3 abantu bayofa lapha ngokuthi Hotman labantu bazenza ivini angithi mina ngizokhuluma kahle ngivikele i-Big 5 yabona ngiyeza ngathi i-Big 5 entswemba hayi nabo banswemba labantu Hotman abantu laba plan inkambu leza ziyaplan and manje lezi zinto bazelwa ngezabo indlela nabo ukuthi ba defeat bahlule yabona but angikhumbule mina ama-28 bathi nawa nge-general fight akangihlula mina ngikhona mina ngi-Big 5 hayi and ama-general fight ngiyalwile amaningi wama-28 wama-26 lo 5 lo ngimphakamisa phambi kwejele ile sandla zonke ziwela la lezi ezithi zingama-gangster uzwe ngamhlanje ke le gama balikhulumayo bathi asinadustbin impelina basho yona leyo nto extract alman n expokole eidan stadia folohons nango 5 words Hotman ngizokutshela kanje uBig 5 abusekho labantu labo bashaya 26 akusiba abusekho i-27 ichithe igazi ekusena ntambama baba wami
bathi bagcwalisa lo mbhobho wegwazi likhona 27 namhlanje ubona ongayenza into ubona ongayimela leyo nto namhlanje ayisekho le nto kodwa umthetho waphela kudala ngithi yoma 28 nama 26 umthetho bawushayiswa amabhulu wabasha umthetho namhlanje wayebaphumela ngaphandle banxulusa amalokishini ngalabantwana ababashayisa umthetho from la ngaphandle kumanje abantu bamoshekelwa la into promote ayiboshwa because bahlulwe ukuzenzela bazoyuza abantwana abancane manje into zasejele siphelele ejele into zangaphandle sisikhuluma ejele njoba namhlanje sisikhuluma indaba sasejele sisikhuluma sasizathu abantu bashaya umthetho ngaphandle baletha into zasejele ngaphandle lezi zinto zibulala labantwana abagcwele la abancane ngiyangibona ngenjani namhlanje ngenext ngokuthi ijele mara but uNkulunkulu unginikile second chance ngaphandle mfowethu ngifikele phezulu kwenhlupheko ebuhlungu kakhulu uyangibona ngiphenduka isidumbu namhlanje ngisebenza esinye ispan lesa span sengishaya ngaphakathi ngento eyi-1 ngokuthi mangibopha leza zinja ngisitshela ukuthi ngiyaspaneni ngisitshela ukuthi ngiyoprotector i-community ngiyoprotector i-country yami manje ngiyabhekisisa kunjalo ngiyahlukumezeka kakhulu kabuhlungu futhi manje emsebenzini ngalezi zinja zami ngiyahlukumezeka kabuhlungu ubona namanje ngisafuna ukuyiface iNPA ijustice andaqeniswa la South Africa namhlanje ngihambile ngaya kumaBloemfontein ngaya kuphi ngiyahla nginyuka ngidefend iCouncil bathi ngiyibulale banginikile imali ukuthi ngiyibulale iCouncil abantu bagwetshiwe igwebo inyenzelana ijustice yakhona namhlanje mara kusasa umuntu ozohlukumeza mina yona le justice izofuna ukujajela mina ingwebe phezulu kwale impilo engiphilayo ebuhlungu angina safety uyabona lento angina safety Khotman bangithembisa safety bathi ngizohamba ngihambe ngiye eBloemfontein bazongifunela indawo kasi2 njengoba ke sokuzochamuka lezi zinto singamabhantiti singamabharula basithuma ukuthi sobulala iCouncil lento isuka ngamathenda lo muntu yabaphazamisa uyabakhipha izinto eziningi ubaphile lesinkwa sethenda mare uyabashaya isandla la kunomunye kayita MPD kule scheme lesifana yobulala umuntu mara umfazi bamqosha kuMetropolis uyazi kuhlangahlangana nokuthi sathaninyana babo nene kufika MPD province ifike basithola high right handed nabo labantu yonke into evidence ikhona bangithathe eBloemfontein investigation court babagwebe labantu ama5 years what about ngezinto kade bangithembise zona bakuthembisana fanele banginika something bangithembisa nendlu bangithembisa nesafety ukuthi bazonginika safety yami ngizohlala ngikhoselekile bangithembisa nezinto ezithile kusho kahle bangithembisa izulu nomhlaba yabona phezulu kwalo kwakhona lapha la kade ngikhona kwenzeka iflopo ngathi basirelease ngeza la bona babuya futhi bazocela mina ukuthi bayenza imistake icolo bacela icolo lento kade yenzekele nayo konke sebeyalandelile ukuthi iqiniso lento esikhulumayo bangithatha back bangise Middelburg Witbank ngahlala cabanga niski waste engaka ngithatha yo lamaphoyisa eprovince ngayo lesakhe ngahlala Middelburg Witbank ngahlala athe mangisuka la ngayakuphi ngayikho babagweba labantu 5 years ithe mangiphuma project angikhumbula bangephane sente 1 ngifike endlini kamama wami ngicela iplate ukuthi bangiphe bona ntambama ngihle 2 years 9 months ku project mali ezoyithembiswa nalozoyifiswa namhlanje ziphi kuhlukumezeka mina ngapha ngiyathuka kusena ntambama ngapha kuyo ukuthi noma ngafa kuyo ngisitshela ukuthi kuyafana ngithengiswe ijustice ngiyaphila ngokuthi kuyaphilwa kusemhlabeni umuntu ozongivikela uNkulunkulu ubone ngesikhathi ngiluze direction
mangifika ezintweni ezinjengalezi because abantu abangifaila ijustice angina doubt ngaleyo nto. Phezulu ukuthi bayazi isimo sami sinjani. Ngiphuma ku-20 years ngihluphekile angina next ngeparula kuvela abantu bayangithuma ukuthi ngiyobulala ikhansela ngiyawo operate kuba khombisa ukuthi labantu bangirabalathathile departmentini yabo i-DCS ngiyenza lento bangitshela yona before bangirelease ukuthi ngi-operate ngaphandle ngiya-operate mara but ngiyize less namhlanje phezulu kokuthi kade bangithumele iV yakhe ukuthi ngiyobulala ikhansela asangiyenze leyo nto kusho ukuthi i-NPA azange ilandelele ngoba kusho ukuthi ngihlulwa yini Hotman ngizoya eParktown ngizokushona kule office eParktown ngizoya la Binola kade ba-applyele khona le office ngothi ngike ngafika lapha ngathola ibhuni la ngitshela umbhedo walo ngaphuma la ngaleka so ngisempeni Hotman ngale mazwa noma ubani nina uyabona ukuthi ngiphila kanjani angina direction umuntu wenza yonke lento ukuthi kube kanje ubani i-justice department mokphela eqala wafanele ukuthi benzeni bangithathe bangibusele emuva ngalo nje sikhuluma ngakho protection service yeah bayenza lento nokuphuma kwami lapho bathi ngiphume nginjani ngiyazi indawo yami isafe ngiphephile zonke lezi zinto kade lokubeza every month basinika lozo imali usidle senze whatever noma ngigula ngifuna bangisakuphi bafike basitshela sizokwenza la lokho nalokho nalokho yephi leyo nto ngote mina ngiciniso bangithembisa indlu ngokuthi ngabe nganale ndlu akagogo wami le ngabe ngihamba ngilala or ngihlukumeza labantwana lapha kula 3 room indaba department of justice